چیروکا دهمین چیروکا حمال و کچیکین جوان دمکی لبغدایê mirovekî hemal dijiya. Rojekê gava li bazarê betal û li kêleka sepeta xwe ya hemaliyê sekinî bû, jineke ciwan ku çarşeveke ji hevreşîm û bi pelezêrka neqişandî lêbû hat cem wî. Gava wê gûşeya serpûşa xwe rakir, cûtek çavên reş bi mijangên dirêj xuya bûn. Ew bi bejn û bala xwe bi her hawayî birêk û pêk bû. Wê bi dengekî nerm û xweş got: Hemal, sepeta xwe hilde û bida pey min. Hemal mîna ku hat bihsihêrkirin sekinî bû û ji çavên xwe bawer nedikir. Lê wî sepeta xwe hilda û da pey wê jinkê. Jinik li ber deriyekî sekinî. Li derî xist. Piştî middeteke mirovekî mûmîn bi buhaya dînarekî zeytûn anîn dan wê. Wê zeytûn li sepeta hemalî danîn û got: Bimeşeh. Hemalî ji xwe re got: Bi Xwedê rojeke xêr ye. Wî sepet hilda û da pey jinika ciwan. Jinik li cem meyvefirûşekê sekinî ji wî sêvên ji Sûriyeyê, sêvên Osmanî, hêjîrên ji Ummanê, yasemînên ji Helebê, zambaqên ji Şamê, xiyarê ji Nîlê, pirteqal, hişke mêweyên eqîdekirî yên tirş, kulîlkên heneyê, binefş, hinar û nêrgîzên ji Misrê kirîn. Hemî xistin sepetê û emir da hemalî. Hilde. Wî sepet hilda û ew çûn dukana goştfiroşekî. Wê ji goştfiroş re got: Pênc weqî goşt bide min. Wî parçeyek goşt bi giranî pênc weqiyan jê kir, bi perê mûzan pêça. Wê goşt xiste sepetê û got: Hemal, hilde. Wî emrê wê bi cih danî. Li paş wê ew ewo çûn cem dendikfiroş, paşê çûn dukana şîrînahiyê. Li wê derê wê ji her cure şîrînahiyan yê ku li dukanê hebûn hildan. Hevîrê pasteyan yê bi bên xweş û têxistiyên wî, borekên biçûk, mêweyên bireçel û xistin sepetê. Hemalî got: Heke te berê biguta min hêstirek bi aniya ji bo birina van tiştan. Keçik keniya û meşiya. Li ber dikana parfîmfiroşekê sekinî. 10 cureyên avên bibên, gulav, parfîme pirteqalî û gelek tiştên bêhnxweşiyê, gihayên şewatê yên dixan hişk, mişk û ember û li dawiyê çend find yên ji İskenderiyê kirîn. Hemî xistin sepetê û got: Hilde û bida pey min. Wî sepeta ku her diçû gîran dibû hilda. Li pey jinika ciwan meşiya heyak bû, ew hatin ber deriyê qesreke mezin û spehî. Deriyê qesrê ji du beşan pêk hatî, ji abanos çêkirî û bi zêr hatibû neqişandin. Li hêla hundir baxçeyekî fireh hebû. Keçikê destê xwe dirêjî zengil kir û li derî xist. Dengekî xweş û melodîk ji zengil bilind bû û her du beşên derî vebûn. Hemalî bala xwe bi dîqet da û çavên xwe heya jî hat vekirin û ya ku derî vekirî bû dît. Keçikeke bi her hawayî li hev. Rûyekî mîna heyva çardehê dema nû hiltê, eniyeke wek heyvê. Birû mîna heyva meha Remezanê ya meha salê ya nehemîn, çav wekî yên xezaran. Dev mîna mûra Hezretî Süleyman. Singa wê ya girover ku hil dibû û dadiket, mîna cûtê sêvan. Lê navika wê ya nerm, dibin kincan de wek naverûka nameyekê ku hatibe pêçan veşartî bû. Bi dîtina dîmenê aqil ji serê hemalî çû. Sepet li ser serê wî dihejiya. Ew fikirî: Bi Xwedê ez di jiyana xwe de rojeke werê bi xêr nejiyame. Keçika ku derî vekir ji xwîşka xwe ya ku çû bazarê û hemalî re got: Fermo, înşallah dê hatina we bi xwe re kêfxweşiyê bîne. Ew çûn ketin eyvaneke mezin ku li bexçemê zedî kir û erdê wê bi ava zêr hatibû cîra kirin. Eyvan bi mobîlyeyên ku bi destê heqaqên herî baş hatibûn çêkirin raxistî bû. Li nîva eyvanê textekî razanê ji mermer ku bi kevirên giranbuha yên micewher yên ku diçûrisîn hatibû neqişandin û xemilandin û li ser text perdeyek wekî qûnekî ji hevreşîn vedayî bû. Li ser textê razanê keçikeke ciwan efsanewî bi çavên xwe yên Babilî bi bejneke zirav, mîna herfa elîf û rûyekî geş ku rûjê jê şerm dikir vê ketî bû. Ew rabû ser xwe. Çend gav ber bi xwîşkên xwe ve avêtin û got: Çima hûn li wê derê welê hem tazekî ne? Sepetê ji ser serê hemalî deynin. Ya ku çûbû bazarê li pêş ya derî vekir li paş û bi alîkariya xwîşka sêyemîn wan hemal ji bin barê giran xilas kir û sepet danîn erdê. Paşê wan sepet vala kir. Her tişt li cihê pêwîst danîn. 2 dînar dan hemalî û gotin: Bizivire û birêya xwe de here hemal. Lê hemalî li wan mêze dikir. Ji xweşikbûna wan ecêbmayî difikirî ku tiştekî welê qet nedîtiye. Wî ferq kir ku çû zilam li malê tune bûn.
لحمی مشروباتان میوهیان گلان و تشتیندنین خوش میزکر و پر عجب ما چو نیت آویا چوینه تو نبو وی گاوه خوش کام ازن گوت چی به تهاتیه تو قد نالوی ما تو بیجی حقیقت هندی که وی بری خدا خوش که خواه کچو بازاره او گوت دینار اکی دنجی بدوی لی حمالی گوت خانم انسپحی او قنج بخوده از بدون 9 دیناران راضی بوم از جحقی خواه راضی من لی دلی من روحی من بهبون آوات تجابویه از جواد برسم گلوک بیزرام یکی کو بواره یار به هون چاوا دجین وقتی زانین مناره هک بسر خواه تنه نپرس بحیه هک او یک جچار مناره مزیفت نبه هون هر سه تنه نه خانم اندرال یک جه کیمه هون دزانن بیمیر جنک بسر خواه بختوار نابه او وکی شاعر دبیجه آخوردک به 4 آلت موزیک نابه تمام و هارمونیک دبرقه یک اودک گیتارک و بلورک جبر وی که خانم اندرال که ماسیه که هیا هون سسینه انسترومنتا چاران انگو دوی بلور ببه میره که زانه او هیجا هنرمنده که کو کارو بس سران وشیره وانگه چین جوان گود اره حمال ما تو فهمنا که کو ام باکیرنه جلو را ام دترسن خواه بسپرین مروفکی توتبه و ما شاعر خواندیه که دبیجه سر را خواه شیرن سر را که اشکره بویا ایدین نسره پشتی وان گوتنان حمالی گوت خانم اندرال از بسری و صندوقم کو از مروفکی پر باقلم و من گلک پر توی خواندنه هون دویج من باور بید از تنه بحثان تشتین قنج دکم یه نقنج و خمگین جخوره ده دلی خود دهیلم گاوا خوش کان افتش بهیستن پچکی نرم بون و جبو وی پیوی گوتن حمال دوی تو زانه بی ما گلک پره جبو وی قصر مصرف کریه و تو یکو دخوازه لبر صفره مرونه و حیا هنگورا سبکو روز روی مرونی بکه تخت رازان بمره پار و بکه ما تو دکاری مصرف آوی قصر بدی جبر کو بی مصرف ام تا دعوت ناکن خوش کا مزن لی زیده کر و گوت اوی نگه بی پره نگیران بهایه خوش کا درگوان گوت اگر تشتکی تنینه تو چاوا دزدوارا هاتی ولی جی هره لی کچکا کور چوبو بازاره گوت آخ خوش کن درار بچکی بیدنگ من بخوده وی زرامی رو جامعه خرابتر نکریه یکی دم با بمر اوقاس صبر ندکر از مصرف کو دلوی بچه دیگرم سر خواه وی دشتی حمالی گلک کیف خوش کر و گوت بخوده از جتره گلکی سپاس دکیم و دینداری تمه هر چی خوش کان گوت حمالی جیرک لجمع بمینه بیشک ام تبک مروکی قنج زانن گرچه که هری جوان رابو سرخواه کوز شراب بکر شراب سفاند لدورا حوز آوه جهر و نشتنی چکر و هر تشتی پیویست راخست و دانی و شراب برا پیالاندا و حمال لناوان او هر سیر و نشتن وی هینجی دگود خیف خونه خیاله وان جاره که 2 جار 3 جار قده خواباره کرن حمالی چند قصیده خوندن دستین کچکین جوان راموسا و کچکان دست پرخصی کرن و بگولان را لیستن حمالی او بر بخواه دکشاندن و او را دموسان کچکه که چند گوتن به حنکی دان روی وی یا دویمین خواست پارتوی یا سیمین بگولان لویدا وان بوی آوایی و خوار حیاک و عاقل جسری وان دور کرد گاوا دسترات به تمامی که دست شرابه کچکا درگوان رابو سرخواه کنجین خواه همیش خواه کرن و بچیب تازی اوریان خواهوت حیوز بیستکی آفجنی کر آف خسته دوی خواه و آویت حمالی وی خواه شوشت آف لناو هیتین خواه شاند لداوی جاوی درکد لسر چوکن حمالی رونشت ناو هیتین خواه نهران خواه نشان دا و جه حمالی پرسی دلالو تو زانی ناوی وی چیه حمال کن یا او گود خلق دبیجن او خانی رحمه وی دنگ خواه بلند کر او گود بی ادب او لوی خست وی بقیرین نا ناوی وی قونه او هنک تشتیندن بوان گوتن آن را وی بهشکی لوی دا ولی کو چرم جانوی رابو حمال قیریا باشه بیا تناوی وی چیه وی برسیدا گل لیوا من وی گوت خوده به گل لیوا طلبه پاشه قدح شراب جاردن گریان نها کچی که دویمین جلی خوش خواه کرن و خواهد ناف حیوس وی جی وکی خوش که خواه کر و لداوی هات لسر چوکن حمالی رونشت وی جی ناف هیتین خواه نشانی دا و پرسی رونی آچاوی من ناوی وی چیه وی گوت قلاته یا وی بقیرین گوت قاسی بی ادبی گوت نکه ولی خراب دوی میره کیده وی چند شماخیم باش لوی دان وی گوت او گل لیواته یا وی لپشت استوی وی دا او گوت نا وی گوت باشه تو بیجه وی گوت قنجیان من یا قشارتی نها جی کچکا سیمین رابو سرخواه جنی خودانین و کتا آوه وی جی وکی خوش کن خواه کر جا آوه درکد
cilên xwe ji xwe kirin û hat li ser çûkên hemalî rûnişt û ew ji hên nazîk nîşan da û got: Texmîn bike kanavê wî çi ye? Wî dest pê kir, vir da û wê de bû pilpila wî. Berê ku keçik dest bi lêdanê bike, wî got: Deka tu bêje. Wê got: Cihê şevnivîna Ebû Mensûr e. Wê gavê hemal rabû ser xwe, cilên xwe ji xwe kirin û çû ket avê. Piştî ku wî jî wek keçikan xwe şûşt, ji avê derket, xwe avê te hembêza keçika dergevan û piyên xwe danîn ser çûkên keçika herî temen biçûk. Wî jî alêtê xwe nîşan da û ji mazûbanê pirsî: Ez xulam, navê wî çi ye? Bi bihîstina van gotinan re pirqînî bi her sê keçikan ket ji ber kirinê dihejiyan û bi dengekî bilind gotin: Tiştê te? Wî got: Na. û yek li du yekê wî dev li singa wan kir û wê gavê gotin: Aletê te? Wî got: Na. û qurmîçek avêtin singên wan: Belê, ew aletê te ye. Germ bûye û bêsekin hildavê. Lê hemalî ew radimûsan, qurmîçek di avêt wan ew hembêz dikirin. Ji ber kenînê keçikan dikir ji ser xwe herin. Di dawiyê de wan got: Ma biya te navê wî çi ye? Hemal midedekê fikirî li nav hêtên xwe li aletê xwe mêze kir, çav lê şikand û got: Xanimên deral, niha ez ê ji we re bêjim ka vî xurtî ji min re çi bût. Ez im yê bihêz û gulêva şêrîn vedikim. Siravekê li qunciya qeşartî dikim û bi nihênî dikevim nav nivîna Ebû Mensûr. Bi van gotinan re ew her sê xwîşk welê kenîn ku li erdê digevizîn. Heya êvarê vexwarin. Wê gavê wan ji hemalî re got: Niha berê xwe bizevirîne. Da ku em navmilên te yên fireh bibînin û ji vir here. Hemalî got: Bi Xwedê ji rihê min re hêsantir e ku terka laşê min bide, şûna ku ez terka we, terka vê malê bikim xanimên deral. Bi izna we bila ev roja bi dawî hatî bi şevê re yek be. Sibahê em her yek biriya xwe diherin ka di qedera me de çi heye. Wê gavê keçika ku çûbû bazarê ji xwîşkên xwe re got: Xwîşkên deral, ma çi dibe heke em bihêlin îşev li vir be. Welê xuya dike ku ew zilamekî yarîker, bêşerm û tijî kêf û zewq e. Bi hevaltiya wî me her kêf kiriye. Wan ji hemalî re got: Baş e, tu dikarî îşev li vir bimînî. Lê şertekî me heye. Yê ku biryarê dide em min û divê tu sebebê tu tiştekî nepirsî yê ku tu dibînî. Wî got: Belê ez xulam. Wan got: Deka, here tiştên ku li ser derî nivîsandiye bixwîne. Di wê lehzeyê de Şehrazadê dît ku êdî hingûra sibehê ye. Bi diqqet bêdeng ma. Gava şeva şêst û pêncemîn hat, Dunyazadê got: Xwîşka deral, çîrokê temam bêje. Şehrazadê got: Bi kêfxweşî û dilşahî mîna ku wazîfeyeke min be. Wê domand. Keçikan ji hemalî re got: Here tiştê ku li ser derî nivîsandiye bixwîne. Ew rabû çû, wî kaxiza li ser derî bi xetên zêrîn lê hatibû nivîsandin xwend. Tiştê ku te eleqedar neke, pirs neke. Bi vî awayî tu dikarî xwe ji bihîstina tiştên nebaş û bixem biparêzî. Wê gavê hemalî got: Ez xulam, ez we şahidên xwe qebûl dikim û sûz didim. Tiştê ku min eleqedar neke, ez napirsim. Piştî ku hemalî sûz da, xwîşka biçûk sifreya xwarinê raxist, xwarin danî. Wan bi hev re bi kêfxweşî û bi mehet xwarin xwar. Paşê lamba pêxistin, gulav reşandin. Giyayên bên-xweş şewitandin. Dest bi vexwarin û xwarina ew hemî tiştên ku ji bazarê kirî bûn kirin. Bi taybetî hemalî her wê gavê qesîdeyên melodîk digotin û pê re çavgirtî serê xwe dihejand. Lê ji nişkê ve dengê lêdana derî hat wan. Lê wî dengê şahiya wan qut nekir. Di dawiyê de dergevana ciwan rabû ser xwe ku biçe binê re ka kiye li ber derî. Ew vegeriya û wê got: Tiştê ku xuya dike, dê avahî îşev tije be. Li ber derî sê mirovên xerîb sekinîne. Her sê jî rûkûrkirîne û ji çavên xwe yên çepê mehrûmin. Bi rastî tesadûfek nedîtiye. Min tavil tê derxist û fam kir ku ew xerîhin. Bêşek ew ji welatê Rûmî ne. Ew qet naşibin hev, lê ecêb kenê mirov bi wan tê. Heke em bihêlin ew bên hundir, em ê têra xwe bi wan yariyan bikin. Wê bi vî awayî xwest xwîşkên xwe razî bike. Li dawiyê wan got: Baş e, rê bide wan bila werin. Lê bi şertê ku tiştên ku eleqeya wan pê tune divê nepirsin, da ku gotinên nexweş nebihîz. Keçika ciwan bi kêfxweşî beziya çû ber derî û paşê bi wan her sê yek çavan re vegeriya. Rûyê wan bi rastî jî kurkirî, lê simbêlên wan ber bi jûr badayî bûn. Ji rewşa wan welê xuya bû ku ew ji terîqeta parsekan ya farisan bûn. Wan silav da yên hazir û serê xwe tewandin. Lê li piyan piçekî dûr sekinîn. Heya ku keçên ciwan
او دعوت رونشتنی کرن وان لحمالی کو سرخوش ببو مذکر و گهاشتن و قرعت کو او جی طریقتا وانه وان گوت وایا پارسک کی دن جی لوره ام کیف خوش بون حمالی سری خوراکر چاوی دوش بون و گوت دفج من بردن هرن لوی خاغاز سر دری بنیرن پرقینی بکشکان کت و جهوره گوتن نها امی تیرا خو حنکان بوان پارسکان و حمالی بکن کچکان او دعوتی صفری کرن پارسکان به اشتاح خوار و وخار و گاوه حمالی گود گلی برانا مادتوری و ده چو جیروک آن مثلا این که هون جبو ما بیجن دا کو ام به کیف خوش ببن پشتی وان گوتنان هیجانه بوان پارسکان گرد و تکا کرن که هکه هبه جوان را عادت که موسیقی بینن درگوان چو دفکه که بزنگل و جمسوری و دکه عراقی و بلوره که فارسی بینه هر سه پارسک رابون سرخواه یکی دفکه دا یه دن عود و یه سیامین راهشتا بلوره و دست بلی خستنی کرن کچکا ستراند گود حمالی جی گهداری دنگن مکمل و موسیقا خوش جخوشوی هلدبو پشتی مدته که به بهریناوی کیف و زوقه جاردن دنگ لیدان داری بهیستن در یوان رابو چوبنی را که داری دخه هر دوی شویده خلیفه هارون الرشید جبو بچاوین خوابه بینه و گوین خوابه به هیزک خال باجار ویکشه دخومه تاوی وزیر خود گفار البرماکی و جلاد خود منصور یکو به فرمان خلیفه‌ای سری دفراندن خو برنا باجر دابو او یک جاران به وی هوایی بجلین بازرگانان لناف باجر دیگریان هر دوی گاویده گاوا او دبر خانی کو دنگ موسیقی استران جد هاد بورین خلیفه‌ای داخواز خو اشکره کرد انگو وی دخواست او بچن هندور و ببینن که او کینه استرانان دبیجن لی گافاری اعتراض کرد بیشک کومک سرخوشن دوی ام خوش دشت نخوش بپارێزن خلیفه‌ی گوت نا ایلام ام هرن ور دکاتو جبو ام هرن هندر و وان شاش بهیلن ریکی ببینه پشتی وی امری گافاری گوت سر سران و سر شبان و چو لدری خست گاوا درگوان جوان دری وکر گافاری گوت ای خانما دلال ام بازرگان و جتیبری آسن تاوی مال خواه ام هاتنه بغدایی اف ده روژن ام لورن و ام لمحله یا بازرگان دمینن ام ایشف میوان بازرگان کی بون شوا مخوش و دولمند بون لی شبهر کامه زو خلاص گاو ام جوی دری رابون و درکتن داکو ام بچن تا خواه ام غریبن طاریه و مریا خوابون داکر اونها ام جوی دکادکن کو داکو هون ایشف موک میوانان بحوینن خوده قنجیان جبیر ناکه دی خلاتان جوره ببخشینه درگوانه به دقت لوان میزه کرد و قناعت آنی که او بازرگانن و پر محترم خویاد گرن او چو به خوشکین خوش شوری و وان بریار دا که وان و خوینن مالی کچک رابون سرخوا و بوان گوتن اصراف روان کرن هون بخیر هاتن انشالله هونه اجمه رازی بمینن گلی مهوانان لی شرطکی ما هیا انگو دوی تشتین که و علا قدر ناکن هون نپرسن دا که هون پیرگی خرابیان نه وان برسیفتا باشه ما قبوله پاشه او رونشتن قدهن و خوارن هاتن داگرتن می هاتا گراندن خلیفه‌ای لوان قلندران انگو لوان پرسکان میزه کیر کو هر سیجی بیچا بخواه چپن و او گلکی عجیب ما لی خوشیک بون آوان هر سی کچکان او مد و مات هیرا کچکان شراب پیشکشیوی کر لیوی بگوتن اینوها رد کر نا از لسر ریا حجیمه از دچم مکه ویگاوی درگوان ماسه که خوش نقشان دیل لبروی حاضر کرد و لسر ماسه فینجانه که جفرفورا چینی دانی و فینجان با آوا تزایا گلان و شکر کو بهنک برفی هاتو بو سار کرن تجه کرد و او فینجان درجی وی کرد وی جدل سپاس کرد و فکری صبح جبو وی غنجی و خزمت آوی دوی از هند دیاریان بدموی که چکان جبر قدر گرتنا میوانان تشتین خوارنه هر دانیم لگاوا شراب تاثیر خواه نشان دا مازوبانه به دست خوشک خویا بچو گرد و جیره گود تو حاضری خوشکی برسر دا بله از حاضرم وی گاوه درگوان رابو سرخواه و جه قلندران را گود هرن لبر دلی بسکن و تشتیکون لعرده را خست بون دان آلی و ایوان پاقش کر وان هر دوکه چندن جه حمالی را گود جه هواتیا تا تشتیک خویانا که گویا تو نه غریبی تو جمالی و گاوه حمال رابو سرخواه جلین خواه راست کرن کمبرا خوشداند و گود از ده امری و دمه به اشارتا کچکا هری جوان حمالی دا پایوی او چون در وجه کو دیلی گریدایی بود گاواوی او هر دو دیلیک آنین ایوانه مازوبان چو پیشیوان و بنی لستوی دیلیکه که جدست حمالی گرد و بقمچیه لسری دیلیکه دا دیلیک بنوزنوزه هر دگریان لیکه چی که
هر لوی دخست حیاک و او وسطیا وی گاوه مازوبان قمچی جدست لیخو آوید دیلیک هم بیس کر و رونو گنوی زواگ گرن و سری وی راموسا پاشه جه حمالی را گود یادم بینه حمالی یادن آنی و هر اینی تشت بویجی گر دلی خلیفهی بوان پر شوتی و خمگین بو چاف دا وزیر خو گافاری دا کوجی کچی که سبب وان تشتان بپرسن لی گافاری به اشارت هم گود یا چیتر اوه کو ام بیدنگ بمینن داویه دا مازوبانه بلی خو دا خوش کن خواه و گود دکا ام نهاجی کاری خواه هر جاری پیک بینن وان برسف دا سرسران و سرشوان وی گاوه مازوبان هلکشیا سر تخت رازانه یه جمرمر و بزیر و زیب نقشان دی و گود نهاجی دکا معرفت خو نشان بدن در گوان هلکشیا سر تخت رازانه جم مازوبانی خوشکا بچوک او دک دریجی بکر و دست بگوتنا سرانه کل سر اوین و خمین اوینیه کر و وری به تاثیر او جدل دگود کو و کنجه خواب پرتاندن و بهشکت عردین گاوال عردین نیفتازی و هر وها پشتاوی زلود و کتبو خلیفهی لپشتاوی جهن قمچیان دید و گلک عجیب ما لخوشکا بچوک آب آنی لروی کچکاش خوچوی رشاند جیره کراسکی نو آنی و جبول خوکرنی آلیکاریاوی کر وی گاوه خلیفهیش گافاری رگود تو شیوه که پر تو هاف ساکینی ماتا جه قمچیان لا شوی گرچگه ندیدن از نماکارم خرایم دوی از زانبم کام معنی اوان دشتان چیه و لپش هر تشتی روشوان هر دو گرچکان گافاری برسفدان خلیفه من برا شرط کوما قبول کرده بو بیراته هکه ام ناخوازم پیرگی خرابیا بین دوین ام تشتکی نپرسن آنگو ین کوما علاقه در ناک هر دوی گاوه ده گچکا هری بچوک رابو سرخوا عود هلدا لسر سنگا خویا گروور دانی تلین خوا لسر اوده گراندن و سترانکه اوینی یا خمگینی گود وی گاوه مازوبان کراس خو قداند او جوی خوش کاناوین جی خوچوی کت عرده ستران بیش چو جموی جبو وی بهشی شربی که آفل روی وی رشاند و گراس که نوح جویر آنی مازوبان لسر تخت رازان رونشت او گود جبو ام کار بندین خو بدن ما تو نکاری سترانکه دن بیشی خوش که هری بچوک جاره کدن اخور دا اوده تکوس کر و ستران الخمه و اوینه و هر وها ین کیف و زوقه گوتن به وی گیره جاره دویمین که چکا درگوان بهش کت عرده پیره جه قمچیان دلا شوی ده جاردن دیار بون بگوی روش و بویره وان هرچه پارسکان جهوره گوتن دی گلکی چهتر بانا هکی ام نهات بانا ور ورو کو لدر و لبن آسیمان سایی جی ام رازانا جبر ایشاوی منظره مروف نکاره تحمل بکن خلیفهی بری خودان وان و پرسی چما؟ وان گود جبر کو تشتین ام لور دبینن گلکی تأثیری لما دیکن ما دیشینن خلیفهی گود ما هو نجمارینه وان برسفدا نخیر نا ام دبیشن قی مروفی لکیلکا ترونشتی خودیه مالیه لیوی گاوه حمالی نما خراگیت او گود بخوده افجاره یکمین از لورم خوزی لشونو از لور بوما لدر و لسر کمک کوران وی کتی بوما وان میوانان لحف کو جکرچکان ایزا حتی که بخوازن هکه پیویز و وان مجبوره وی یکی بکن تنه گافار لدش وی یکی سکنی او گود ما درسته راسته ام ولی بکن و چیزو جبیر کو ام میوانه وانن و ما شرط وان قبول کریه جلو را دوی ام بیا کچکان بکن و لسر سوزا خواب بمینن و یا دنیا وی رونی به بربانک نزیکه صبح ام هر یک ام دریا خدا هرن کاد قدر آمده چه هیا وی چافدا خلیفه ای و جدا جویره گود تنی ساعتک مایه از سوز دم تا از صبح وان جتر بینم سرای داکو ام کاربن ایزا هم مسئله جوان بخوازم لی خلیفه ای رد کر او گود من صبر نمایه از نکارم حتی صبح راواستم میوانا مناقشه خود دومان و جاره کدن زبرین سر پرسا کاده کی دا خوازوان بجه بینه آنگوشی کچکان بپرسه بیا هنان جوان او وظیفه حمالی بون پشتی مددکی کچکان پرسی مروفین قش هون لسر چه دپیون وی گاوه حمال رابو سرخواه لپاش مازوبان سکینی او گود از غلام بناوی خوده جتر جا دکم و لسر ناوی حمی میوانان دا خواست دکم دا کتو بوی روان هر دو کوچکان آنگو تا چما بقمچیان لوان خست پاشی تو گریایی و تا او راموسان دکا جمره بیجه دا کو امتی بگیهجن ما چما للاش خوش کاته شونا قمچین لیدایی هنه گرچه که بری خدا میوان دن و پرسی ما راست حمال لسر ناوی وشی ده پیوه همیان جبلی غفاری گود راسته گافا گرچه که برسی وان بهیست و ها گود گلی میوانان بخوده اف خبره هری نخیره بکو من بهیست ما بری شرط خوش وره گود بو تشتی کو بوه نکتیا نپرسن و نخوشیان پیدا نکن ما و ندکاری هون
ji halê xwe razî bin, me xwarin, vexwarin û cih dawe. Lê xeletî ne ji we ye. Ji xwîşka me ye ji lewra wê rê dawe ku hûn werin hundir cem me mala me. Bi van gotinan re wê cengên gumnekê xwe lê wergerandin. Sê jarampiyên xwe li erdê dan û qêriya. Hû tavil werin vir. Wê gavê deriyê dolabekê kincan vebû. Heft hebraşikên wek zebaniyan di destê wan de şûrên tûj hatin der. Wê emir da piyên wan gevezeyan girê bidin û paşê jî benê wan hemiyan bi hevre girê din. Reşikan welê kir û paşê pirsî: Ey hukmdara me, tu kulîlka ku ji nêrînên mêran dûr dijî, em serê wan bifirînin? Wê got: Na, bîstekî rawestin. Divê ewil ez ji wan bipirsim ka ew kî ne. Wê gavê hemalî got: Bi Xwedê ez xuram, yên din sûcdarin. Min çû xeletî nekir, min nekuje. Bifikire, heke ev qalenderên lingrej nehatana, me yê çi kêv bigira. Ev qalenderên wiha lingrej bi hebûn û hazirbûna xwe dikarin bajarekî kavil bikin. Bi van gotinan re keçik keniya ber bi zilaman çû û got: Her tiştî bêjin, ji lewre li jiyanê tenê saetek wextê we heye. Ji hêla din tehemûla min ji ber feqîriya we ye. Heke hûn ji eşîr an jî ji hikûmetê ji yên Xwedê qudret bana, niha zû da min serê we dabû jêkirin. Wê gavê xelîfeyî ji gafarî re got: Ax li halê me, tu niha mecbûrî ji wê re bêjî ka em kî ne an na dê me bikujin. Lê gafarî bersiv da. Di heqê me de ye, xelîfeyî got. Niha çû feydeya henekan nîne. Keçikê berê xwe da qalenderan an ku parsekan û pirsî: Ma hûn birayê hevin? Na, bi Xwedê em di nav hêjaran de yên herî hêjarin. Em bi hunera zelû danîn û rakirinê dijîn. Wê ji wan yek bi yekî bi taybetî pirsî: Ma tu ji diya xwe yekçavî çî bûyî? Yê yekemîn bersiv da. Bi Xwedê na, meseleya kurbûna çavê min dirêj e û yekta ye. Heke hin hebin û binivîsin, tije şîret û dersin. Qalenderê duyemîn an ku parsekê duyemîn û sêyemîn jî wekî yê yekemîn bersiv dan. Paşê wan got: Em ji wilatên cuda tên. Serpêhatî û macerayên me cuda û yekta ne. Wê gavê keçikê got: Baş e. Madem wiha ye, ka behsa serpêhatiyên xwe bikin û bêjin ka hûn çima hatin vir. Paşê destên xwe bibin ser serê xwe, ji me re spas bikin û biriya xwe diherin. Hûn û qedera xwe. Yê yekemîn ku pêşte hemal bû got: Ez xuram, ez tenê hemalim, ne tiştekî din. Xwîşka te li bazarê da pêşiya min û ez anîm vir. Tiştê ku li vir hatiye serê min û qewmiyê hûn pê dizanin û her wiha hûn dizanin ji bo çi ez naxwazim behs bikin. Meseleya min hemî ev e û min çû gotineke din jî nîne ku lê zêde bikim. Keçikê got: Baş e, rabe ser xwe, spasî me bike û biriya xwe dihere. Lê hemalî got: Na, bi Xwedê heya ez guhdariya yên din ka dê çi bêjin nekim, ez ji vir naçim. Wê gavê qalenderê yekemîn an ku parsekê yekemîn ber bi pêş ve hat û dest pê kir.